fatu le nei tula o le afiafi, alo mai I se whakaponga fo le nei o lau Samoa Taulogologo. E tamu atia tatou tala. Ua whaamalosia mai e matanga luenga o le soifua malolo ina le mamalu lau tele o le atunuu, ina ia matala I puipuinga. Ona o nisi o whaamai wa afiai whanau, e ila loifo o le whātausanga le matutua. Lea whananai se kone ma se tatou report. O whaamalosia mai nei e matanga luenga le soifua maloloina, e tausisia o poloa inga ala le tuma mama tausisia I puipuinga, ono whaamai wa o mai wa tene na awhia I whanau, e lalo le whātausanga le matutua. O whaamania mai nei e matanga luenga le soifua maloloina, le si iti ai o le au whai o whanau, la iti I totonu o le vaitausanga o le tasi I le 5 tausanga le matutua, o tinga aina iau ngo le whiwa ma pata o le tino. Wa aunga mafolinga nei wa ofia whaatasi ai whaamai o le tani susu o lea wa toi mai tawina, lea wa lia e whaapea ma le whaamai e a awhiai 5 mawai, ma le ngutu se itu lou. O loo whaawau pea su e su engal matanga luenga le soifua maloloina, nei ngase ma o na awhianga. O le tani susu ma whaamai e a awhiai 5 mawai ma le ngutu, e mafua mai o ni vairasi e whaingofi o na pipisi, ma awhiai pepe ma whanawiti. E mawhai o na awhiai so o se tangata, a e tele na awhiai na I whanau, e 5 tausanga malalo I fone matutua. E mawhai na pepesi le nei varasi pe awhi so o tai tangata wa awhia, pe tale pe mawhatua foi. Ma pai manua ma papala le tino, whautua I nai peasi o tatou watu nuu, na ia fufunu ma mali mai se whasimoli ma vai mama, po se vai la au fufulu 5, ai mai se ino fuanga I tumutumu ai tangata, whaama mai taimi uma la walungo mea whaitino I whao ngā, e peio mea whale o moenga o whaituto o maisi, tau mamau mai la tau wa awhia, ta awhile a waino whanga whaitele, lea whananai se kone mo lau Samoa Taulogologo. O loo wata tala ina loa ia nei se tasio awala, sa whaaleleia matoi whausia, I le awhio anga o tapu ele savai, I lona tūlanga mautu e awhia ai, maa la vai mo le saunga le mu o I tūtau ke malanga inga o le awhio anga, se vainga le nei I le report. O loo wata tala loa ia nei se tasio awala sa whaaleleia matoi whausia, I le awhio anga o tapu ele savai, I lona tūlanga mautu e awhia ai, maa la vai mo le saunga le mu o I tūtau ke malanga inga le awhio anga. O le nei wha moe sa tatalaina I se sauni ngā lotu, taitaina ele epikopo so se teni la whao, mo se upu whaaleanganga e tō matawina I le wha moe o le awhio anga. I se tala o le ngā luenga e tū sama le saunuanga au tū na whafonga inga e ne minister o ngā luenga whila ua inga maati na ese, hawhionga olo fiti a fua wā ai, na ia tā ua I whaapea. O se awa fo ua mai a ona toi whaaleleia ma whausia I lona tūlanga mautu, e awhia ai maa la vai, e sa whea ngai I le vai toa pe ama mawhati munga. O le nei ngā luenga sa whausia ma muli ta ia I lunga o aia inga ma whainga whaavai o ngā luenga whaatino a wala te tele a le tātou malo. Sa whātau fo ina whalawe tele e le malo le nei ngā luenga, I le masina o ke topa lua whelua se folu, mo le sa ili ai o se kampani e whaatino ina le nei ngā luenga. I le mai ai o le leilonga al komiti, ma tu ina mai ai le whautuanga e tu ina atu le nei ngā luenga I le Fico Construction Limited, I lona tau, e tu sa lea ma le valu se lau iwa suma 5 afi, iwa se lau tōle suma le whāta la ma le valu struta se sene, ina ua whamali ina umavaenga satu ina mai I le tau fonga. I le asa suma le iwa Januari lua afi lua se fulutasi, na saini ai loa le kongarati e ma le malo, na amatali ai le whaatino ina o le nei awala tele. O le awala o mai a whausia, e tasi te si ma le 5 kilomita le umi, ma e wha te si ma le 5 le lauteli, ma ua mai a o na vali taina, whaatasi ai ma la vai ma paipakolosi. Sa whaatupe ina atole nei ngā luenga I lalo vaenga tupe, o whaanganga mo ngā luenga tatele ro tātou malo. E ui le anonoa e o fuafuanga le malo o lo whiangai ma na tala o le tupe, o tausanga ta itasi, ai o lo whaia pea le whaiwa whaasoasoa le lei, ina ia ma whai lava o na whaatino uma mana o ngā le atunuu. O le ala foi lea o whaasoasoa ngā tāina I tupe na pāsia mo ngā luenga o awala, o lo o lavea I le polo kalame mo awhio anga ta itasi, ona o le tele o mana o ngā aelea wa o le whaasoa I vae ngā tupe o lo o whaamatu umai. E ui I lea, o le polo kalame, e le na o se tausanga e tatasi, ai whai pea I tausanga uma, ina ia whaatofutofusia uma awhio anga o le atunuu, I longo tūlanga ua ia le lei pe a whai ua nofo ia tū mau e tangata. Sa whawhetaia le minister lato uma sa tongi maa I le ngā luenga, ma mori fo I le wha malo ma le whawhetai I le lava ona sai o le awhio anga.
Ilo latou pule wha malu a wha ngā solo le nei ngā luenga. Ma le whawhetai le komiti whaatonu ma le pūlengo whelawa inga ili lau ele. Molo latou ngā luenga whaatino, ua mawhai e o na tino mai le fina ngalo le tatou malo. Sabtai le kitiona mo lau Samoa Taulogologo. Mai niso tatou tala, ele sa wata malii, o le manu lau ti lea o se polo kalame ana tō manga moe pōpua ngā tia, o loo wha ngā solo i tua inu o Matthew anga filifilia mo le polo kalame, lea whana nai se kone mo se tatou report. Ele sa wata malii, o le manu lau ti lea o se polo kalame ana tō manga moe pōpua ngā tia, loo wha ngā solo pēa i tua inu o Matthew anga filifilia mo lea wha moe moe. O le wha i unga le vai asu na tua na i atu, sa o atu ai le nei polo kalame tā ua tele, le afio anga o lalo maunga. Sa wa ai le tau patia ne o li ima whai pule, le ngata i lea o whale tua matausi, e o lava i tau le lea, sa awai umai mori mawina, se fi au tā ua lo o mori atu le to o manga mo e popo ngā tia. O nei polo kalame wha asolo i tua le to o manga, o lo o whai pa angai ma le malo, wa lava le una ia pea o le tau fia o le sawaina o naiti nā matamaitai. E tusa mari lima se fulu i la atou na awai atu, e mori mawina le nei polo kalame taua, i le afio anga o lalo maunga. E lua aso sa whaatautai ai le nei polo kalame, mo ta i ala o le puipuinga o naiti nā matamaitai mai sawanga, taua la atu i le tutu o li i e tau la mua, e te te ele sawaina o ti nā matamaitai, le whana nei se kone mo lau Samoa Taulogologo. O le awhaya sina tatou malolonga pupu o na toe taliu mai lea mona ngana whaatutania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back. Wha ona tafi e se ele wha mai o le TP mai Samoa. E te tuse le leipupuinga o le pipisi o le siama o TP, ma le vei rasi el kovitis fuluiva. Mawhai ana tātou pupui a le pipisi atu i le isi tangata, pe a pupuni wha le leilo ngutu, pe a e tale, pe makatua foi. Wha o ngā le leise solo mama, e tale pe makatua i ai, ma au o le fian solo. Tātou ngā ludoi whātasi. E pupui a tātou uma mai le TP ma kovitis fuluiva. E whai ngō fie, ma tau ngō fie, puipuinga na i lo tonga fitinga. Awane e misia, lunga lo wala ata le EFKS TV. I poa so lua vai aso te itasi, le pol kalame, ba ili le ato ponopona, le afo le balu, le afiafa. We have to talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Eternal. Le youth debate ole nei tau sanga po le whaafina wai le vau tupulanga talapou. O le afina mai ai le pulenga whangaloa ma le pulenga le pata. Po ai, o le a sola ma le sampini ole nei tau sanga. Awa ne e misia ua mawhai ona awina atu ona o le langalanga mahalosi mai le company le set. Ofisa o whainga palota Samoa na rento ma le matanga luenga o le soifua maloloina i le vaenga o le whaatawaina o le suasusu o tina. Keep watching on TV2.
edition of your TV2 News for tonight. Leading our polity, the Ministry of Health informed the public of an outbreak of fever and rash illness has been recorded by the ministry. The increased number of children under 4 years with acute fever and rash symptoms. For more on this report. The Ministry of Health informs the public of an outbreak of fever and rash illnesses has been recorded by the ministry. The increased number of children under 4 years with acute fever and rash symptoms in a press release from the Ministry of Health has confirmed asymptomatic surveillance of the hospital visits in the past month have recorded an increasing number of children ages 0 to 4 years with acute fever and rash symptoms. Symptoms of these cases are consistent with multiple illnesses, including chickenpox and hand-foot-mouth disease. The Ministry of Health is continuing to investigate these cases. Chickenpox and hand-foot-mouth disease are caused by viruses. They are very contagious and spread easily among children and babies. It is common in children under 5 years old, but anyone can get it. The virus can spread to others through person-to-person contact with respiratory droplets when a person coughs or sneezes. The Ministry of Health encourages the public to take key prevention measures to control the transmission. Practice proper hand hygiene, especially in public areas. Disinfect contaminated surfaces. Avoid close contact with sick people. Avoid large gatherings. Lefananai Sikone for your TV2 News. One of the rehabilitated and rebuilt roads in Tapu Ele Samoa village has been officially opened, including drainage for the safety of the village. Here's more on this report. One of the rehabilitated and rebuilt roads in Tapu Ele Samoa has been officially opened, including drainage for the safety of the village. The event ceremony was led by Bishop Sositeni Lafau, followed by the keynote address by the Minister of Work, Land and Sports Authority, Honorable Olofiti Afuava'ai. A new road has been rehabilitated and rebuilt in its original condition, including drainage to provide cool water during heavy rains. He emphasized that this work was built on the policies and practice of our government. In October 2020, the government made a public offer to find a company to do the work. Following the committee's deliberations, it was recommended that the projects be awarded to Fico Construction Limited at a cost of 895,934 tala and 81 sene. Once all the requirements have been met, the tender. The road has been completed and is 1.5 meters long and 4.5 meters wide and has been painted, and covers and pipelines have been constructed. This work was fully funded under the Government Development Fund. The system is a plan that was developed and funded in the government last budget 2022 to 2021. Despite the many challenges the government faces in its budget, the funding is annual, but it continues to be well managed to meet all the needs of the country. For this reason, only a small portion of the funds are set aside for road works, including the community program, due to the high demand and lack of funding available. However, the program is not just for 1 year, but it continues every year to immerse all the villages of the country in the current situation. He also thanked all those who worked on the project and thanked the community for their patience in leading this project, and also thanked the board and management, Land Transport for the project, and it fulfills the vision of our government. Taulogologo Kitiona for your TV2 News. In other news, nobles are not cruel. By the end of last week, the Samoa Victim Support Group is working non-stop with the running of its ongoing programs for our community. Lefananai Sekone with more on this report. Nobles are not cruel. By the end of last week, the Samoa Victim Support Group is working non-stop with the running of its ongoing programs for our community. The Samoa Victim Support Group visited the village of Lalomonga to host their ongoing program with the theme, Nobles Are Not Cruel, mainly for men to step forward and be brave hearts to guide the community to stop violence against women and girls. This program by the Samoa Victim Support Group is with its partnership with the government to promote ways and look deeply into guidelines that can help solve this major issue of violating women and girls. Lefananai Sekone for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night.
Ma le fai unga le nā lau Samoa taulogologo I le nei tūlau le afiafi e whamauina le nganga le whawhatai I le pūlenga o le suawai mo langlango ina lau Samoa taulogologo. E manuia whaasausaunga le afiafi tau whasui. I